رأيا گشتیا کرد و ترک به سلاوا دولت بخچلی مجول بون بري خو يعني ديتن كو نورمال دو بارتي تشقلماس بارتي و AKP سلاوي بدن حودو ونورمال دو بارتي دنگي خو بده CHP كواليسيونكي بتزي تشي ببه وإجا نما يعني بارتيين دولة ترك نمو ما محبة حق واسه حقق امگیش کرن كواليسيون محبة و AKP و نظام شو فلان و إخانات امگیش کرن گوهی ما سری ما بربوی رکلام و پروپاگاندا یا هانه داوی داوی سلاف دان هفدو ماچ بکن هفدو حمبیز بکن جه هفدو بزوجن يعني سرخي هزار خيريش باز على خبرين خمناك البروبلم تنأيه سياسات ولوية يعني ايما از نورمال لبينم اگر مهبا دستي خو دريجي بك ريخستني كردا جبو مسألة چارة سرية خمنا كرجي دكارن سلاواوي بدرن وورگرن لي ازوي جي دزانم كو مهبا بكشي جان چاوي لكرد موزمبيق دنر لكرد ارجنتين دنر لكرد امريكا كرد اون كرد خوازن يعني الكرد كردستان عراقي دنر وكرد باقو جي دنر لما ور بربا تنجر بكرهان وبرب دو بارتي وسلاف بدوان وأوجيش بر رابن ولو وي يعني بقش بيني بخوش بيني وي بيشوازي بكن ديمكي ديالوغا دنابرا ميتي و آبود جهاشتي قناغ كي كورو دور سلاف خاني نجر زي يعني وك مش ورقوتي خال وخورزي للسرما لحف كرنا خمناك برا ولوبي يعني برا هناك بوليتيكا شوار بكنوا انا وي انتلكتوالي ابو تشي دركبنا نورمال مسعود برزاني جي شو سلاف دار صدام حسين شو سلاف دار صدام حسين ويتشاغي در سلاف دار بو شو سلاف دار صدام حسين سال 1991 جبو چاره سرکرنا مسئله کرد شو سلاف دار صدام حسين مسعود برزاني نبتنا خبو حوالی وجی جلال طالبانی پیره بو برای کردستانی پیره بو نبناوی خودشون نبناوی پارتی نبناوی یکیتی بناوی برای کردستانی کو گلک ریخستنین پارتیین کردا در ناو دبون بناوی انیا کردستانی برای کردستانی جبهه کردستانی چون بغدایی نوکیوه بدزی و قنجک منجک هادون بچن بمیتیر لأوسلوی و لقندیله و نظام لکیدره و بگیجن هفدو و پلان و پیمان على سر کردا وما في كردا لسر لحب بكن يعني برجدا يعني مثلا ناف هف نخن يعني اي بيجنا خمناك بوليتيكاي دوستي تمتني ودجمني تمتني وبفيرنجي يعني ريبري خمناك باش اگر يجبو چت تيكيلين كردستان عراقي اير رسمي وكي دولت بدولت ايره تشما شريوت كنت بيجي إخانة برزاني إخانة قادفة تشمولو خخارو مارو دكوت إيديشي كردا دكه تل بيش أكرانا بيكي فاشست كلندري برلمانتوي تركي دي يكي فاشست سبي نيرو إيواري مديا تشري ويدك مديا بككي شري محبه دكه وفاشست وحكومة كواليسيون فاشست محبه وعقبه تشما دش سلاوي ليدك يا شريوي نك يا خلقي نك خاين عصبه خوشنگو سي داخویانی کی وی روشنامه کی ترکار درکوه و جلی سر جا جودی خو بچرین و بک قیر و هوار والله خوشنگ چی روشنامه کی ترکار داخویانی دای يعني فديتنا عاقلتنا منطقتنا اللي هوالي خو نابين
هەواڵێ خۆی دندرێ پەرلەمانتۆیا ترکی دەنێ معاشێ دەوڵەتا ترگرستینن بە هەموو پارتیەن تر کار دەدە و دەستینن دەنگێ خۆ دنجە هەبێ تشتێک نامین و ناکن و شەرێ کورداژی دەکەن و ژاداوی وێڕەوەرن کی رەخنەل وان بکە بێژن خاین ئیخانەت tu çi qeyse perestendiyê li ser vê vîdyoa hanê tu çi qeyse perestendî servana xaftinê hanê îşê kera heşay hezûra we roj ji roja nayên mejiyê xwe wilo wekî camêra wekî lêkolînera wekî siyasetmedara wekî welatparêza kar nayên nabêjin kame ev kesên ku rexnel PKK dikin میراتê ma çawa çêbû qe serê sedî pêncî rast serê sedî bîst rast serê sedî sî rast ma nemeqûl vana hemû xayin bin û PKK û tuncer ba qirhan û vana welatparêz û şoreşger û nizanim çi bin ez yanî ez vê silava hanê silava dew partî û MHP normal siyaset û tiştî yanî ez ecêb nabînim lê ez ecêb dibînim ku wê niha çawa xapoçî werin pîne bikin îkrasê riziyayî îkrasê genî îkrasê ku wilo bih bêketî wê rabin pîne bikin û li xwe kin û ji xwe re bêjin binerin bejn û bala me binerin em çi qeysa xweş dikin em çawa zanin siyasetê bikin me silav da MHP ha MHP bi alî me dihat ne em çûn bi alî me hatib îja makîneya vir û derewa bişuxulê û ja rabin her kes pisporiya xwe di pînekirinê de bide diyarkirin qaqşar ora mar ji mir derkeve wê ji mir pîne bike me derî ferho ez pir navê vana dubare dikim ji ber ku her du jî xwedî çîrokin xwedî meselen lewma ez navê wan dubare dikim ji ber qirf û henek yanî ne ku ez pir ji wilo ez pir nivîsê wan de ecibînim yan jî ne ku ez pir nivîsê wan dişopînim na ez naz dikim yanî hemû ev me yanî di nava medya PKK de tije qaqşar ora mar tije medenî ferhoyê hemû ev malin bê yekî wilo bi aqil were derkeve meselê bide ber hevdû bişopîne tune ew Seydî Firat jî wê bêje kalê Seydî Firat digo Kurd tune û Tirkleşme û hîna wê rabin rexne li Apo bike wê ji Apo bêje tişma te van daxwazê han dike yanî hemû dizê qulekînî yanî hemû ji wî şîrê hanê vexwarin şîrê ku xapandinê ku tu Kurda yanî erzanî bifiroşe Kurdê ku layıqî xwe dibîne xwe bifiroşe PKK bibe êzing bibe alav bibe çi yanî bibe destek ji bo van xapandinê hanê van planên li ser Kurda û doza Kurda û nasnama û mafê Kurda Kurdê ku wilo layıqî xwe dibîne sihet û efiyet be yanî Apoçî û PKK çi bi serê wî bikin yanî ewî ji xwe vê rêya hanê dîtiye ez nikarim ji vê rêya hanê derînim û ez nikarim ji PKK jî re bêjim ev Kurdê han guneh ji ber ku ew xwe guneh nabîne ew li xwe venagere û nabêje yanî PKK çima bi vî rengî nêzîkî Kurda dibe nêzîkî Kurdistanê dibe wekî kerî di nava vî keriyê hanê de nazdima hinek bi qerfîs henek dikim û tu milletekî heqaretê tu li milletekî dike kuro xwelî li serê vî milletî bi ê ku het asibe Apo wê çavê xwe têxe çavê we bêjin li dijî siyonîzmê û emperyalîzmê û kapîtalîzmê û nizanim çi rabin şer bikin û têkevin koalîsyona dewletên dagirker ê Kurdistanê li dijî siyonîzmê û kapîtalîzmê yanî xwelî li serê ku wî gelî bi yanî kerî jî jê çêtir e ana keriyê pez gurekî dibîne piçekî xwe naz dike eviya ji me re dibêje herin têkevin koalîsyona gura ew ê bêjî jî û berê jî gotî wê dîsa bike li bendê bin ku
كاوي أبو شبينة سليمة أف سلافا هانجي سلافا دم بارتي ومهبة بارتي آن بارتيا نجات پرست يعني إشارتكي كو وكي مقوتي دانوستندن وبلانين دولة ترك ميتيو أبو جهاشتنو قناغكي لبيش كان بنرن روجن بيش ياما اف سلافا هاني قالوا بمين سلاف يانجي وديسا قطب به